Ama wakwaba midi ede adwoa searching you. Mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Avraham ben Moshe ena okase na ne sema okay na ne say. What na sia ehu say eye hardship agana fo ye go through no. Enye NPP anase his excellency na nado danko Akufo ado ne fault. Ne mom no eye NDC fo amembu omo ambebu ni yie. Ene hu sunsaso enende aka oman Ghana enam so his excellency na nado danko Akufo ado ebre. Na Avraham ede ensemwe etudwa ewo ofaya oni show so ewo abromo eye discussion. Na ye ne nim se ofaya ena Avraham ena oketeche efrifa eye freedom fighter freedom fighters eku na omo ete no senkrofo we na omo ewoma ene 2020 ye beto aba na nya asem keto akra ewo kromi ha na Avraham etrese ono sad ni sisi e wajai because abra eye fix the country and as freedom fighters almost sorry wo maimo no na NDC fo na yo mo de se senkrofo we omo ekomo omo but ende ya omo enkomo omo ya omo akasa omo yo mo ade no NDC youth ni bi omo edidi omo atem na Avraham etrese se NDC fo no mo ayo mo adwen so omo de omo nsuya de no omo ndwen a omo de omo ni omo be kɔ ne pepepepe omo ni omo be che ne pepepepe nti Avraham etrese ende when we say NDC fo nye NPP fo nye nti amembo ende na nado Ghana fo aya na aya ne so ohun so na de ade na ne fare by every NDC for na yenti ensema Avraham ben Moshe ede. Oh, okay. Enti interview no who he krati oketechie enti na attack about so no. Oh say the adwo we say microphone na ye kwa mo no me jai politics pe and me lose views. Me ba live na me nya 5k na me na NDC 4 and no munim say it is a NDC ni be smarter freedom fighters ye fa party mbai enti sabe nkwase adwuma ni nyima no munya ne fala na wo NDC ni o ba be di atemo a ende ye be dan abamo so na ya tremo say problem no enye NDC ne start enye MPP ne start mo buy MPP ba it is a corona ni foundation you are the genesis. Yeah, for the law of cause and effect. NDC by no NDC ye ni yank MPP. Hwe ube stedia politics na dane. First no na NDC for na wo 777 NDC for na wo enkurase for omo anko school omo mudidi atem and MPP wo intellectuals. Who says okay. Siano, tie Sami Jemfi Kasa, na tie MPP communicators. It's a Siano, NDC, Abenya intellectuals, people who present message without insult, and the MPP Fuakofa or Usubempa. Abronye, Hobson Adoye, Ebrebi Komka if Yashwas Rega, and no more Kofas Anquas Yasubaina, NDC to 20 years. Enti won say Ghana for nya no kwafo uko bie jakakra mama nka no kura bi nkira Ghana for nde enne oketeche free fa I'm telling him the painful truth wonim say bi oketeche free fa netu yaka na me nfi no me ka se wakojiska and your interview ama matrase oketeche free fa me na me ka me kira en crofo from ya because I am a smart person no ye juma with NDC station and I'm a boy. Yeah. YZ, but your freedom fighter. Me, on your TV, fam where you mem. Number be your co-host, Captain Smart, those, and yes, we fake. OBNT say, you may be called NDC and MPP or you fake. He couldn't stand the heat. What fire, a Juma way, yet they will come to me catching also what fire. Who young worry, no young woo ye, what fire, for one journey. What fire, oh. But Nancy, me show conca, me show conca to crona beda one. Why is she? Tina Mayetino. And well, Jomo Penny say, Yadi, I'll grow up to what fire we see. Shed ye,
hwe adaje a yesɛ wɔ Ghana for sɛ wɔkyene bi yɛ ho kyere yɛ na yɛ nim ne yɛ so camera sɛ Ghana for me pamokyɛw me Avraham wonim sɛ me devote me time sɛ me bie mu ni me pamokyɛw e wo kyere me intumi ntua me rent followers Rebecca says so upon all your common sense you couldn't do it abra one question me YouTube video na menyiska ofa ya wo die me die ma wura ko sem na me ka kire wonne me Avraham me man succeed in life ma wo fa ya obi awura fi se Messi waje Ballon d'Or ba ko se 7 no se sen but coach bi ani wa waje Ballon d'Or Add0 man I see you obi him say ye will be oba as a message giver on to be implementing message in that message of fire show mo to motivational message books so we yes for the here for sikene beto mo meteka na me ko Kumasi a o wana abrante bi the book aba 10 ways to become rich ono na oto book no not tell what was fire me see san my universe na ya no internet Jesus equal to your tax no o me suan for no ebi cook and a kwachi nam eno mu yi sika no nti sika e won kwasiafo enum ti ma me na we bi etwa ba na oton konkonte ne ye no sabe esikafo ma sika ni ba beto aduane sei but ehiafo na beto 3 cedi 4 cedi 20 cedi 15 cedi na ma me no enyi bi de etua na rent ti sa na tie ha esikafo say na taco restaurant there be aba wa honko omba go biom sikeni dey be person changing location wo hieni and wo dig gobe na maninya silver medal e wo gobe ne ho ye ma award wan ko beji bi because no pay bi so di beans because enko yie omo mo ye regular customers wo watch ho enyi sikafo eye hiafo nti asod esikafo ni ehiafo wanum na doso hiafo na doso be pure water company esikafo ni ehiafo wan na ton pure water no this way to great drink ehiafo ni esikafo wan e na mopa bi ohia eni so hie ehiafo in our politics and politicians na nkasa kura omo gina platform so omo politician be and make you promise to a rich man that I'm telling you now what fire omo no be say di atemi omo no mugu ase we ya wo ye so ye ni ekura keys na me what fire me if I sell my integrity I will lose my name I will lose me I'm leaving a legacy and I don't want to mess it me must say my legacy must say my integrity me edina be jano massifo ina be didi wo ho ti pese me mistake enti me di am dey yes na me dey just di electricity the phone na me dey say me di say ya de be ma ya ma $1 million kra uni mu